signalan mo. Yarap na kamangking ko, asmo mo emiti ko, unsera magpatibong, kanumanot masiro, ako'y kinumo, at yung sipin mo, katatakot, kakarong, at yung sipin mo, signalan mo. Tatakot, kakarong, at yung sipin mo, signalan mo. Mapilang kapabaluan king pamangmukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungob isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kekang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ng ushers para duwangan din kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palat para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding hanggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
kung sipin mo, alam mo, siglaan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, Please stand. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabaluane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa pong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang, arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. Bilang balayan, amitipon, para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing forms, inkumpleto, ampong updated na detalye, din kaya katamang SID number, pakapaskila king lalam da rin kaya katamang luklukan. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Ruby Santiago and family, Nida Enriquez and family, Anselmo Nulud and family, Gloria Lansang and family, Tess Tan and family, Mr. and Mrs. Andrew Pineda and family, Elvira Pineda. Paraking anibersaryo ng karelang pamiaptasang puso,
Mr. and Mrs. Celso Florentino. Para king pisikal ang pong spiritual, pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pio, and imong auring between and family. Para king kapaldanan, pamikakatawan ng pong spiritual ng Carlos Galvan, Luming Cooper. Para king kayadwananda at pamanantabe ng Banal Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Miss Maria Teresa A. Laos and family, Vicky Manalili, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemaline Gueco, Rodolfo and Vice Governor Liliap Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Jovenito Aguas, Pasita Enriquez, Jashel Lopez, Bernie Intal, Justin Henry Intal, Suzette Fernando, Maria Elena Valdez, Lolita Valdez, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil. Para king malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Monsignor Rustico Cuevas, Sister Agnes Goyena, OCD, Father Homer Policarpio, Cel Timbol, Herminia Reyes, Chanel Escobar, Iluminada David, Gabriel Michelle Reyes. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na day Most Reverend Oscar Cruz, Didi, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Father Venancio Samson, Father Lorenzo Sarmiento, Father Leobardo Montoya, Father Jesus Mariano, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Francisco Di Choco, Zosimo Di Choco, Diosdado Di Choco, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laos, Engineer June Chatco, Alfredo Chao, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Cecilia, Lolita, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Agustina Quiazon, Sofia Suarez, Jose Sensing Suarez, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo W. Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Christian Delfin, Teresita Wilkerson, Dr. Ruben Guzman Henson, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Ponsalan, Fernanda Camaya, Jose Camilo J. del Rosario, Attorney Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Raymond Cochin, Norma Cochin, Raimundo Cochin, Felix Chan, Nathaniel Chan, Maria Belen Co, Sofia Suarez, Robert Henson, Sor Luisa Henson, Romulo Josiso Duran, Domiciano Aguas, Cecilia Aguas, Juanita Torres, Elisa Jeronimo, Jesus Nuki, Juanito Jeronimo, Ponciano Torres, Romeo Esguera, Marilu Agapito, Adelfa Bundalian, Anastasio Bundalian, Juan Tan, Natalia Tan, Jason Tan, Nicetas Nulud, Marina Nulud, Aurea Baltazar, Marina Nulud, Remedios Wilfredo, Modesta Dairit, Benjamin Dairit, Elfren Hipolito Sr., Flaviana Arbontante, Prisco Sr. Arbotante, Philip Arbotante, Mario Tayag Pineda, Eduardo Tayag Pineda, Jason Tapnyo, Gavina Cura, Marina Cura, George Cura,
Pangadita lading sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalolo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Nolasco L. Fernandez. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang poon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili ay ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Mitipon tamo pong ini, kilagyoning igpang, ang paning anak, ang paning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginotang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka ang timurin. Pakamalang kong kapatid, ngining aldoyti, pagmasusyan tamo po, ing kapiesta ning pangamartir ng San Juan Bautista, the martyrdom of Saint John the Baptist, the beheading, metabtabya po batal, paulina ning kayang katapatan, King Diyos, kang Kristo. At abayan niyo ko po ngining aldoyti, pasalamatan tayong mayupayang Diyos, yung malugod na Diyos, King kanakong 39th year sacerdotal anniversary. Everything is grace na po. Miras kong 39 years, King pangapari, susuyo, mabye, masikan pa, salamat King Diyos. Gana-gana, grasyangan po niya. Salamat King Diyos, salamat King Menordin Pari Kanakut, the late Archbishop Oscar V. Cruz. Salamat ka rin kaya katamang obispo, Iapong Setu, Iapong Dong, karing formators maging seminary, San Carlos Seminary, at ang timurin po karing parokyang Pintalan po at Penibatan, Sinuywan. Abi-abi tayong pasalamatan ing malugod a Diyos. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa,
Pasibayo po si siyang tamang kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ikang peparatang minuna kang Juan ban isadyani ing dalan para kang Kristo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ikang pepabinyag kang Juan, kingilog ning Jordan, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ikang miputong king korona ning pangamartir king buntok ng Juan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos ang mayupayng tuto pakaluluan na katamu at king pang patawad daring kasalanan tamu idala na katasa king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Dios, ligaya King Dios, ligaya King Dios, King makasabanwa. Ligaya King Dios, ligaya King Dios, ligaya King Dios, King kapayapan karing taong kayang kaluhuran, pupurihan na kamarangalan, nakapaligayan, nakasasambang ako, pupurihan na kamarangalan, nakapaligayan, nakasasambang ako, kapayapan karing taong kayang kaluhuran, pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambang daka, pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambang daka, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King makasabanwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King makasabanwa. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, inaus may Juan Bautista, ban maging talaban guning pangabait na't kamatayan ning kekangana, nung makanano ng dinaon kayang biyeking pamanyaksi, para king katutuan at ustisya, makanyan kesa ng magmalasakit, mi pasiyag king kasalpantayanan mi, king maya pabalita, itiadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Ing amano ning Ginoo, migsalita ya kanako, nga na, magsadya na kang gunyat, talakad ka at sabyan mo karela, ing sablang inutos ko keka. Eka manigalgal king harapanda,
Nungali, ako mismo, ing pagalgal keka, king akakit da. Ako naman king aldoy ti Jeremias, gawan da kang anting syudad, akimbilan kuta. Metong wari nga siya sa bakal, metong nga pader at angsu, king pamakiyarap mo kaniting labwad, tingari ning Huda. Dingkayang opisyales, dingkayang pari, dingkayang memalen, lumaban langan keka. Tapot, era ka daygan, uling kayabe mo ko, bara kang ipagluwalo. Inginu, yaing magsalita. Ing amano ng Ginu. Salamat, King Diyos. Idalit ko ing kekang kaligtasan. Idalit ko ingke kang kaligtasan. Ikaw, Ginu, ing lalapitan kong santungan, emusapaing tulot dugpa ka ko ing kabiguan. Uli ning makatuliran ka, kakong asahan ning saupan mo ko at iligtas. Dalangin ko, pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Idalit ko ingke kang kaligtasan. Maging anti ka sanang matibe santungan kako, metong akuta akambilan ko kapilanman. Hikain kakong santungan at talapag luwalo. O Diyos ko, iligtas mo ko, karing mga raw katao. King gamat da ringe matulid at mabagsi katao, iligtas mo ko. Idalit ko ingke kang kaligtasan. Ika ginuwing kakong kapanayan at asahan, manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kong biye, kaya kako manalig. Ika na ing miningat at minantabe kako, manibat pa kanitang mibayit ko. Idalit ko ingke kang kaligtasan. Ipasyag ko ing kekang kayapan, at aldo-aldo ibalita ko ing pigkalog mong kaligtasan. Manibat pa anyang kayanakan ko, O Diyos, tiro mo na ako, at ako naman, ala kong tukngang mipasyag, karing makapagmulala mong dapat. Idalit ko ingke kang kaligtasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Mapalad laring daralan pamaglupig, paulining pamanupad king kaburyaning Diyos, uling miyabela king kayang kayarian. Alleluia, Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimorin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. I Herodes, yung peparakap, pepagapus, at pepasukol kang Juan. Inutos na iti alang-alang kang Herodias, akinwanang antimong asawa, pistaman iti bayone kang Felipeng kapatid na. Nganang maralas sinabing Juan kang Herodes, labag king batas ing pakyabayan me ing asawa ning kapatid mo.
Inya misimpanyang sa manglug i Herodias laban kang Juan at burineng paten dapat arapat iti uli ng Herodes. Tatakot si Herodes kang Juan uling baluna king metong iyang mayap at banal at tao. Inya iningat na king Eya malyaring numanubalak. Maburiyang makirandam kang Juan, distaman mababalisaya pamisip king sasabiana. Bandantaw limena kityamu rin pamikatago ni Herodias. Milyari iti inyang i Herodes king aldo ng kebaitan. Kimbiranalat pigtawan ding sabla ng matas a opisyal ding gobyerno, ding pamuntok militar, at ding mga rangal ng memalen ning Galilea. Linubya ing anak ng babaeng Herodias at tinerakya. Lubos lang mewili di Herodes ang konting kumbirado na. Inyanganang ding ari king dalaga, adwan mo kanako ing nanuman buribo at ibyepo keka. Melaus na pang simpa, king ibiyana agyang ing kapit na ning kayang kayarian. Linwalya ing dalaga at kitang na kangimana, nano ing kakong adwan. Ing buntok ng Juan, ang maminyag na nang may kibat ning ima. May malagwayang migbalik ing dalaga king ari, ing buri ko pong ibiyeyo kanako genemorin, yapin, ing buntok ng Juan ang maminyak. Ibiliya king metong abandehado, nga nang sinabi, mesindakyang emonano ing ari, dapat ulining asumpana king daramdaman daring kayang kumbirado, ena atang yun, ing inawad ning dalaga. Agad-agad ng inutos king metong agwardya, ing idalani kaya impuntok ng Juan. Mementuing gwardya at tiptab ni batal i Juan keta king sukulan. Binili na king metong abandihado ing kayang buntok at saka ni binye king dalaga. Itinaman binyene kang imana at inyang abalitan da itiring alagad ng Juan kinwari ing kayang bangke at kitkutte. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po, kaya kayungan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maya payabak po kaya kayungan. Pupugayan na kayo muna ng puwi kayong mag-participate kaniting Santa Misa through live streaming karing miyaluwang lugal. Iningal do iti pagmasusyanta mo po ing pangamartir ng San Juan Amaminyag, the beheading, the martyrdom of Saint John the Baptist. At tatandaan ko po uling anibersaryo ng kanakong ordinasyon anting pari ating mengutang kanako nga na Father po atang ordinanda kayo bala mo kakasal kayo nga na opo nga ko adyang ding madre makanyan mo na naman pari madre o atang miordinang kami, bala mo kakasal kami king Diyos, kang Jesus at king kayang Santa Iglesia. Makanyan mo nan po ka rin madre. Kay batiki na, ako po nga na, bisa na akong makyasawa nga na. Di masanteng ako, kaya kayo, o atang makyasawa kayo at kong kakasal, ika, lalaki kay, ing pakikasalan mo, babae ang ako.
O nano mo po nga na, may utang niya na naman, nano po nga usda kanini nga na, kayong pamakyasawa, alimbawa po nga na, ing babae malaguyang malagu, ing lalaki masanting yang masanting. Nano po nga usda kanita kayong pamakyasawa, malagong malagu, masanting ang masanting ang lalaki, ing usda, marriage made in heaven. Kay batatinin naman tiglong, o numang yung babae nga na, malaguyang malagu, kay bating lalaki, matsura yung matsura nga na. Nano nga usta po kanita nga na. Nung malaguyang babae, matsura na yun, matsura yung lalaki, ingaus da, true love, marriage. Baramong katsura na ng lalaki, yung babae niya kalagong kalago. O hindi pa po nga na. O numong ing lalaki, masanting yang masanting, kaibat na nita yung babae, matsura yang matsura. Nanong house na kanita? Kayatang masyadong balo nga ako. Pero, lawan-lawan kaya po, malaguyang babae, matsura yung lalaki, masanting yung lalaki, matsura na yung babae, kapamo nga, medyo may kamali ko ata. Nung ing lalaki, masanting ya, ing babae, matsura ya, true love marriage. True love. Po? Masanting yung lalaki, matsura yung babae. True love marriage. Ano mong matsura yung lalaki, malago yung babae, nga po, o ito yung diskarte marriage. May diskarte yun. So, matsura yung lalaki, malago yung babae. Lalong-lalong malago yung babae, na katsura yung lalaki. Madiskarte yung lalaki. Diskarte marriage. May utang niya na naman. O ano mo pong pareho lang matsurang nga na. Nano yung klaseng pamakyasawa ito nga na. In-house data nga ako, no choice, marriage. Ala na kang choice. Kaya ba't kinasalya po ini, to make the long story short, anyang kinasalya, after 24 years, mikit keng pasibayo. Aba nga kumakanyan, 24 years na kayo, king kaya kayong biyetala asawa, tutuking banwa, 25 years na kayo. No ka rin memo dalay ng asawa mo, ay dalaki po king Africa nga na, 25 years na kami, idalaki king Africa, pamasyal ke king Africa, o potang 50 years na kayo nga ako kaya, naanggawan mo, takitang kaya pong pasibayo king Africa nga na, takita niyo pa mo, king Africa, buri nang sabihan, atin pong problema. O, no pong purmero masanting relasyon mi, na no po yung divorcio nga na, baburi mo na yung divorcio nga ako. Alipa po nga na, o nano yung annulment, nga na naman ka na ako, na po karakalkukutang, yung divorcio, atin valid siya in marriage from the beginning. Valid yung marriage, kay ba't i-divorcio me? In annulment, there was no marriage at all from the beginning. Halimbawa, atin yang tiriring, ing lalaki, bayo kasal, may yakit atin yang tiriring pala,
impediment siya po ito. Pero, kinasal kayo, kaibat na ning kasal, may katiriring ya, may apaanal in marriage. Because it is valid. Bakit po binggitan ko ini? Kasi, ang divorsyo, o ini, ang penibatan ng problemang aring Antipas, Herod Antipas, king Ebanghelyong binasa ko. Lawen tayo pong ini, ang pangamartir ng San Juan Bautista. Keng first reading, metong niya pong ula, dikil king metong nga masakit akasiwan pampropeta para kang Jeremias. Pero metong niyang payalala, lalong-lalo na kang San Juan Bautista, at kaya katamo, lalong-lalo na po kaya kaming pari, ang masakit ng kasuyuan ng metong a propeta. Lawen niya po yung sinabi na ng Diyos kang propeta Jeremias, magsadya na kang gunyat, talakad ka at sabihan mo karela, ing sablang inutos ko kaya kayo. Spokesperson, niya po, in pari, talapanas bukne ng Diyos. Nung nanong sasabihan na ng Diyos, nung nanong yutos na ng Diyos, king meto nga propeta, iya po yung sabihan na. Nung eka manigalgal king arapanda, eka manigalgal nga na king arapanda, nung ali, ako mismo ing pagalgal keka king akakida. Lawen nyo na po ni, kaselan ing talapanasbuk na ning metong ning Diyos. Ustong mo sinabi, ing pasabi na ning Diyos, pagalgala na ka. Nano pang sinabi na ning Diyos kang Jeremias, nga na po, ding okayang opisyales, ding ari ning Huda, ding kayang opisyales, ding kayang pari, ding kayang memalen, lumaban langan keka, dapat era kadaigan. Otang panaral mi ing maya pabalita, dakala pong lumaban. Dakalang salungat, uling ing sasabyan mo yung katutuan. Ing katutuan, yung Diyos, ing katutuan, manibatan king Diyos, at kailangan ipanaral mo, sabyan mo ing katutuan, nung ali, ing propeta, ing pagalgalanan ng Diyos. Burinan sabyan, kailangan ing meto nga propeta, tapat siya, king yuyutos na ng Diyos, at makanyan po yung milyari, kang San Juan Bautista. King kayang katapatan, balo tayo po yung San Juan Bautista, yung talaban ko na ng Ginoo, forerunner of the Messiah, of Jesus, si Diano ring tao, king kayang panyatang. King panyatang na ng Ginoo tamo. Pero ano pong milyari, uling tapat siya San Juan, atinyang gewa i Herod Antipas. Nano pong gewa ng Herod Antipas? Talasawa i Herod Antipas. Ingasawa ng Herod Antipas, yapin po pasailis. O na yung atin niyang kapatid ni Herod Antipas, ing kapatid na i Herod Philip at yung Roma. I Herod Antipas, bisitahan ng kapatid na. O na yung kapatid na, i Herod Philip, at inyang asawa. Nino yung asawa ng Herod Philip? I Herodias. Yapin po yung may banggit king Ebanghelyo. O na nga niya nakit ng makanyan, i Herod Antipas, i Herodias ing Bayona. Aba, kelagwan niya. Sinedyos ne. Inakit ne. Nano pong gawa ng Herod Antipas, diniborsyo ne ng asawa na, ipasailis, diniborsyo ne. At nanong gawa ng Herodias, kang Piliping asawa na, kewan niya ni, at miyabela. Miyabela rin mibayo.
Anyapin makanya na pong sabihan, San Juan Bautista, labab, king batas, ing pakyabayan me, ing asawa ning kapatad mo. Napuburing daramdaman Herodias ito. Nya misimpan niyang samang lubi Herodias. O neng buri at burineng papate. Lawin nyo na po, burineng papate Herodias o neng nagawa uli ng aring Herodes Antipas. O neng may katagon, birthday na pong Herod Antipas. Kinumbira na lang, ding mga taso opisyal ding gobyerno, ding pamuntok militar, at ding mga rangal ng memalening Galilea, kaibad na po nita, inyang makatipuno rining kayang dignitaris, linubya ing anak ng Herodias si Salome, tinerak ing anak, mewilila, dening manalbe, siguro ding lalaki may nga dalang lamata, pati na iyaring Herod Antipas, o dening lalaki may wili lang, baloy po niyang may wili laking pamanerak na ning anak ng Herodias si Salome, na nung gawa ng Herod Antipas, nga na, adwan mo ka na kung ing nanuman buri mo at ibiya po kaya ka. Lawin mo na yung lalaki po tang magyamya, mawilya, pangako na nga ningega na gana. Sky's the limit. Gagastos siyang maragul po tang king meto nga babae. Pero king pamilya na makagastos maragul. May wilya, pengako, kaibat nga na po, may laos na bang simpa, king ibiyana agyang ing kapit naning kayang kayarian, lawin nyo na po yung lalaki ni ngare, uling megyamya, king pamanerak na ning metong adalaga, sinumpaya pa, ibiya ko keka, ing kapit naning kanakong kayarian. Kaibat, nanong gawa ng Salome, ni nga nakatinerak, pintala ni mana at kitna ni nano'y buri mong adwan ko ating pekiban ng Herodias ining ima ing adwan mo ing buntok ng San Juan Bautista inyang damdaman ng Salome tayo ning nakadalagang tinerak migbalik ka kang Herodes Herod Antipas at sinabi na imbuntok ng Juan. At inutos ng Herodes ining gwardya, tabtaban may batal, dalami kini king metong abandehado, ing buntok ng Juan. O yan po yung milyari kang Juan. Nano po yung akwata mong aral. Baloy po, niyapin makanya niya San Juan Bautista, meto nga tapat a propeta na ning Diyos. Herod Antipas broke 2 laws. Lebagano po rin atwang batas. Number 1, he divorced his wife without a cause. Number 2, he married his sister-in-law, which was a marriage under Jewish law, a prohibited relationship. Bawal po. Diniborsyo ng Herod Antipas in kayang asawa without any reason at all. Kaibat, peki kasal o pekya bayani in kayang bayo, bawal kayang Jewish law. No nation had ever had a higher view of marriage than the Jews. Baloy po karing Hudyo, marriage is a sacred duty. Ideally, divorce
was hated. God had said, I hate divorce. Malakay chapter 2 verse 16 keng lumang tipan. God said, I hate divorce. Ano? It was said that the altar wept tears when a man divorced his wife of his youth. Without hesitation, John rebuked Herod Antipas. It was always dangerous to rebuke a tyrant, a cruel ruler. In doing so, St. John signed his own death warrant. Potang salangsangan me ing metong amayupayang ari, neng misan po salangsangan me ing manungkulan, antimunemong pinirman ing kekang kamatayan. Potang salangsangan me ing metong a tyrant or cruel a ruler. St. John preached the truth about fidelity on marriage. He confronted the king's immorality. It was his teaching against divorce and remarriage that led his execution, which we commemorate today. The hostility to his teaching on the sanctity of marriage means that just as he preceded Christ in his birth, so he would also preceded Christ in his passion and mission and death. John is a witness to God's laws and what the church believes and teaches. It is hard, scary, and life-threatening when you proclaim God's truth. But we should imitate the courage of St. John the Baptist by standing firm in our Catholic faith and resisting to compromise the gospel teaching. Kailangan po maging matatagtam king kasalpantayanan. At ngini pong baloy po anyang mayor din ng kumpari, ako balang piyesta ng San Juan, the beheading. Ako po balo bakit may piling August 29. Kaya ba't kung mayor din realize ko bakit kaya milyarita? Ako kaya pututan na ako batal? Ako po balo. Nya, pasalamat ko at itamo king Diyos. Bisang ko po yung 39 years as a priest. It is a grace from God. Ala ko nung alayang Diyos, nung alayang grasya na ni nga pong Ginoo. Everything is grace. Pasalamatan ko po ngayon at ko keti, siyempre mo muna yung Diyos. Pasalamatan ko la rin ka na akong pengari, din ka na akong seminary formators, King San Carlos Seminary. My rector then was the late Archbishop Oscar V. Cruz. Making rector kaya muna naman po King San Carlos Seminary. And he was the one who ordained me. Iya po yung men-ordain ka na ako. Archbishop Oscar V. Cruz. King Bacolor, San Guillermo Paris, Bacolor. Inyang miordinan ko po, kini kumino ng mi destino. My first assignment
1981, Holy Rosary Parish, as a parochial vicar. Kaiba na po nita, may gitpabanwa, kinwa na akong secretary, the late Archbishop Oscar V. Cruz. Maging secretary na ako. Kaiba na ning pabanwa, gawa na po pong parish priest, King Virgen de Lourdes Parish, Talang, Candaba. Pasalamatan ko po ding tao king Talang, ding maging parishioners ko. Kaibat, dela na ko po king Colgante, Apalit, Pampanga, Holy Family Parish. Kaibat po, dela na ko king Magalang, San Bartolome Parish. Kaibat po may destino ko king Madapdap Resettlement, Pelitan kaya pong Kiku, the Lord's Resurrection Parish. Kaibat po may dala ko king Lubao, San Agustin Parish, napon pig-celebran taming kayang kapiestan. Kaibat po may dala ko king Santa Ana, kaibat king Santa Ana, Keti po. Inanilang ko na naman niya pong Kiku. For 39 years, milagrungan. Po, pasalamatan da kayo ngan, nung atin pong sisimbangeni, ikay nga ding manalangin para kaya kaming pari. Dakal po salamat, kangapong Oscar, kangapong Setu, kangapong Dong, karing kapatid ming pari, dakala salamat, karing eganaganang sinuyuwang kong parishioners, karing miyaluwang parokya. At Katie, please continue praying for us. We need your prayers. Asun dumisaning kaya kaming misyon, kalupa ng San Juan Bautista, at manyawad kaming tawad, karing kaya kaming kamalyan, karing kaya kaming Canaan, karing kaya kaming kasalanan, ikaming pari, lalong-lalo na ako po. At adwan taming grasya na ng Diyos, na asundumi ing kaya kaming misyon, inaus na kami, pinili na kami, para kaya kayo. Dakal po salamat kaya kayo, ngayon miras ko po pasibayo, kaya tiking Holy Rosary Parish, Angeles City. Let us pray for one another. Amen. Oy, paming at sabanwa, ing ebanghelyo ag katanak ing mikatiwala, king kayang anak ang mikatawan tao, at mikatetagan patutukayaw. Daralami laki ka, ring kaya kaming kayadwanan, at ngaming manalangin. Gino, tingiran mo ing tagulele ning kekang balayan. Gino, tingiran mo ing tagulele ning kekang balayan. Gino, katman may bayong tetagan at sigasig ing kekang pakamala na papa, ding sablaming obispo at pari, at antimurin ing mabilog mong balayan, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, tingiran mo ing tagulele ning kekang balayan. Manano na sanang ing kekeng Indo i Maria, at isan Juan na maminyag, iturura keng manalangin kang bening bayong tuklas a kapanenayan at patutuke ka kang bening tetagan. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino, tingiran mo ing tagulele ning kekang balayan. Para karing masulong na kingidad at karing masakit ami paimburisan ing tiwara keka bilang ginuning biye
Sumulong sana busal ning karelang kasakitan at pamagdili-dili. Ipanalangin mi kaya kao, Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing tagulele ning kekang balayan. Para karing kekeng kasalang personal at pambansa, manano na sanang ilam pon ikami, tunemi ang tanggapan ni Kristo karing kekeng bie, at antimurin ing bayong paralan ning pamibiyebye, at tiro na kaya kami. Ipanalangin mi kaya kao, Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing tagulele ning kekang balayan. Nginiya duwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, sa pami, lalapit ka king tiwala daring anak, manalik king pakiramdaman mo kaya bisan pa king oras ning kekeng pamangailangan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Alami ay ining kekeng sarili, baboning altar ning yemi, babanalan mo sa duwan balang panina pangisnawami, balang isipan at tapdan, balang kapuryan at kapagnasan, balang lugod at pakamal, hinggam at minaralami, ay ining kekeng sarili, baboning altar ning biyemi, babanalan mo sa duwan Hinggap tinape maniniyang pangmi, ba't hinggabun at pawasmi, kawan mo lang ayining anak mo, at pagkabienaning tao, hinggam at midaralami, ay ining kekeng sarili, baboning altar ning biyemi, babanalan mo sa duwan Manalangin tamu kapatid baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos ikpang mayupaing tuto. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, kapamilatan dareting ay na darown mi, papanatilyan mo ken tapat king kekang dalan ning biye, apenaral ng Juan Bautista, king ilang at mipnong tetaganang pepatutuanan, kapamilataning pamisalwak na king kayang daya, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo,
At keka ang timurin, iyat nayoring pusoyo. makayat nanaw king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso Kristong ginumi. Pupurian ming kekang dangalan, kabang parangalan miya, ing propeta, amisa diya king dalan para king kekang anak. Pepasubali mi Juan Bautista, karing aliwang tao, at pigkalaman mi karing makabukod akalam, ing pangabait na migdalang maulang saya, agyang king sepupunan linundagya king tula, patunepin malapit na ing kaligtasan ng tao. Pinili mi Juan Bautista, karing sablang propeta, ban mi pakit king yato, king kayang talapangabos, ing kordero ning sakripisyo. Bininyag ni Kristo, ing talapamye king binyag, king danom, mi pabanalan, kapamilatan ning mismong mebinyag. Ikit meng karapat dapat Juan, king kamatayan ning metong nga martir, ing tauli at maulan ng diling dapat, king pamipatutuna, king kekang anak. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kapurian keka, layon makiabelang tuknang, at ngaming magkanta. Banal, banal, banal na o Ginoo, Diyos mayupaya, minuying manwa, ating lapot, ingken ang ligaya, Osana, Osana, ingkakatas-katasan, Nuaning daratang, king lagyo ni Ginoo, Nuaning daratang, king lagyo ni Ginoo, Osana, Osana, ingkakatas-katasan, Nuaning daratang, king lagyo ni Ginoo, Nuaning daratang, king lagyo ni Ginoo. Tunekapin banal oig pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye iti kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang ni patawaran na ring kasalanan. Daptan niya iti
bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Otang kakanan niya iting hinape, Otang miminum kami kaniting kalis, Kekang kamatayan ke kami ang pakasyak, ang ganat, ing datangkat, ing kekang ligaya. inyangin ing kaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyugli ng mebiya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapi ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoy yato, bamiganap yung king lugod, kambiyan ng Francisco, ing kaya kaming Papa, at Florentino, ing kaya kaming Obispo, Ipasiano, ing kaya kaming Obispo Emeritus, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at magpari at magmadre, religyoso at religyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye at ding sablang mayang nabiye, lalong-lalo na Archbishop Oscar V. Cruz, Raimundo at Maxima. Tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan, pakaluluwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuwana Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawod, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristo kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kambenat kaya, mayupayang tutu kagum ni Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingala nangka, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingala nangka. Amen, amen, amen. Puri ko lamnan pong pasalamatan, ting kanakong tegawan, inyang mayor din ang pong pari, iyang kalpit ne Pomuseno, i Doktora Leticia Yab, mabiyala pa po rin ini, mikikit kepa, at ang timorin Mrs. Evangelista, at deta pong
aliwa pa. Iabetala ka rin katatamong panalangin, bendisyonan nala ning mayupayng Diyos, ngayon ipo'y kanta tayong panalangin at iruna ning ginotamo. Ipami ayat subanwa misamba niya ing lagyo mo tatanging kayarian mo mi pamintuan ing loob mo ket isulim antibanwa mi pamintuan ing loob mo ing kakanan mi ing aldo ibiemo ke kami king aldo ngeni ampon ipatawad mo ke kami ding salami keka antining pamamatawad mi kareng mi kasala ke kami mga emo ke paisa hulking tukso nunay kabusking maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, banking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayaryan at ing kayupayan at ing likaya manggaman ing alanang O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik na din kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyat mag-ari manggaman king alanhangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Ipakita mo po ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo nga kapayapan. Peace be with you. Iting pamiyamin. Cordero ning Dios amilalako, king kasalanan ning yato. Pakalulwan mo kami, pakalulwan mo kami. Cordero ning Dios amilalako, king kasalanan ning yato. Pakalulwan mo kami, pakalulwan mo kami. Cordero ning Dios
ke kaming kapayapaan, ibigay mo ing kapayapaan. Oning ginotang Iso Kristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling wanlading mayaw sking apunaning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, Amen. isadsad na kata sa aking biye alananga. Amen. Para apanatilyan tamo ing metong metro, lawot king bawat metong, pakisabi mi pong, para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap karing sablang makasadyang makinabang, na manatili tamo pong makatalakad at paninayan tala, king kaya katamong pwesto ring EMDC o pari, para naman karing makasadyang tanggap king katawa ng Kristo, luklok tamo po, siklod tapo, dakal pong salamat. Anis Spiritonum Patris, Iesu fons vitae aquae, cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere adomus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Iesu anis vitae donum Patris, Iesu fons vitae aquae, cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere adomus Manalangin tamo, pahit paming malugod, ikesa ng magmasusiking pangamartir ng wan na maminyag, aparangalan miya iting sakramento ning kekeng kaligtasan, at makapagsadya kami king biye daralana, itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi.
Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at meka matena karing dakala tao. Ipanalangin mi antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin ni Mlaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit at panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasaog kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaglis mi keka, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Some announcement po to our online parishioners and online mass goers. Karen pong mag-participate kang Santa Misa through live streaming. May we request you to kindly write and inform us about your present location in our comments section. Like for example po, Juan de la Cruz, watching or viewing from California, USA. Nung ketiking Pilipinas, isulat siya mo na naman po nung Taganoka rin kayo Bangkanita, Abalumi, in order to understand the reach of our online masses for the betterment and continuing improvement of HRP's online presence. So ipukakalingan po atang mag-comment kayo, ibili yung Taganoka rin kayo. Noka rin kayo. Halimbawa, nung Pampanga po, bili ing Balen ang pong probinsya, kaya Pilipinas. Nung abroad, makanyan muna naman po ban kanita babalumi, nung nukan niya miraras ing live streaming or online masses tamo. Dakal po salamat. Bukas, Aldo Domingo, magumpisa na po yung novenaryo para kingin dong Birhen de los Remedios. So, malapit na po yung birthday ng Mama Mary. Mag-umpisa bukas in kayang novenaryo. In novena prayer po, 6 a.m. Kay Batu kaya po yung Santa Misa, 6:30 a.m. O ito po, neretang mag-lead ka rin novena prayers. Datang kayo pong maranon, alas 6 mag-umpisa ing novena prayer kay bat 6:30 ning abak tuki ne po ing Santa Misa. Pasibay po, dakala salamat kaya kayongan. Talakad na mo po. Ing Ginoo manatili kaya kayo
At keka ang timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ni, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo'y metong metrong lawot king bawat metong, pakisabi mi pong manatili tamo ka rin kaya katamong pwesto at panayan tala po din kaya katamong asherets. Ituruda po kaya katamong istong dalanan paluwal king kaya katamong pisamban maragol. Paga na kami po na etala po kakalingwan babaldog, ding contact tracing farms, king kaon ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Mapilang kapabaluan king pamangmukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumog isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, putal nanding hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Signa ang